هات من وجز السيلكي من بر مدان بر جيراني مدان ما كشتن اشتر وادو سالي ما قديا كسر الماء صعبي درناي كسر ما خدي درناي خل الجامع خو مزه ناري هبو المزه جامع خو تشكر بمتعبا تشكي عرض مالي مكش بعد تقان جاني ما بعد تقان دعوه ما بعد تقان هندريت ناري توركرن ام يصير بنا بلغاز بنا زي حلا يخو ببن جبرا ببن ازي ببن هر ناب دولته كاز ما صعبي درناي كاز ما خدي درناي كاز نابي هم برشيني كاز نابي دلنا خوشي ما انا هر لا خوشي ما بدنا ربي شوان تبات سنه وقوراجي دبي بسلمانتي دريت ناري داي زلام دريت ناري هارين ببيكاري هلا كاونت شو حالي دل وتدخل وجي ما ادخل ما نهيله خدي حقي ما نهيل كم شر جيراني مجي كشتن اجي كشتن ما هرجي يجي كشتن تاني كشتن ما هرجي يجي كشتن لاوي خلك يجي بابي وانو جوان هي مجي هي خدي حقي ما نهيل هر روز جات يا بدمر نكم هر روز دمر ايه مازال هيدي مازال داي امرن ام تشرمش بون ايه ساقدين بون قشار بون لكذا حالي ما نابرس كادو دريتنا كل حالي ما برسي دوزده كفلتي ما انا كوچادنه كزما صعبي درناي كزما خدي درناي باب كتي قوماي نهاي نتني وكسر المس شي درناي زلامتنا دريتنا زلامتنا خدي تعالى بسر ايك بسبب ما خديت بسر وان بكل خدي حقي وان بدوا بحكي انا بخو ما جربوني تمام بالله ما جربوني فوق كلتي وانا بينا بيخواري نابي بيكري نابي بيشي نابي كذا حالي ما نافرسي اندر خو مسير اندر ام دويكا حقوقي ما باي اندرن تشيكي زرجي اندرن دكتوري زرجي ام دي فاتوري ما بان دوي بتوبابي خبره انا شيرين yeğenim ile kardeşim şehit oldu. Ondan sonra hani bilmiyorum hani diyecek kelime bulamıyorum. Çok üzüldük. Yeni dolduracak kimse yok. Ya çok büyük. Yani düşündükçe zaten insan kendini toparlayamıyor. Çok üzülüyoruz. Yani yapılacak bir şey yok. Nefret ediyorum onlardan, nefret ediyorum onlardan. Lanetliyorum onları, Allah belalarını versin, lanetliyorum onları. Lanetliyorum. Benim kayınbabam, kaynanam, eltim, çocuğu git bir onları görseniz. Yatalak, sefil kaldık, her taraftan. El uzatan yok. Ne oldu bize? Ne oldu? Elimde olsa var ya hepsini öldürürüm. Ama elimde hiçbir şey yok. Geçen yıl biliyorsunuz olayın ilk anda duyduğumuz anda buraya geldik. Burada yani bir insanlık suçu işlenmişti. Bu lanet terör örgütü hedef gözetmeden bak burada bakarsanız 1 yaşındaki bebekler var, sivil vatandaşlar var. Terör öyle bir lanetli olan bir şey. Bilin ki buradaki vatandaş bilsinler ki tek terörist kalıncaya dek bu mücadele devam edecek. Allah'ın izniyle en kısa bir süre içerisinden devletimiz güçlü. PKK terör örgütü ülkenin gündeminden çıkarmaktan kararlıyız Allah'ın izniyle. 2 sene önce bu kamyon bomba patladığı zaman benim evim şu karşıda, burada. Gece saat 11.30 sıralarında ben evdeydim. İlk patlamayla sivil olarak ilk yetişen ben oldum buraya. O an ne gördünüz, ne hissettiniz? Çünkü buralardaki binalarda hiçbir tane binada sağ kalan cam, pimapen kalmadı. Bir kamyonet bomba patlatıldı. Bina tamamen alev almıştı. Yetiştiğim anda itfaiyeyi aradık. Yani itfaiyenin bir an evvel gelip o ateşi söndürmesi için. Fakat maalesef itfaiye 5 dakika geleceği yerde yarım saat sonra ulaştık buraya.
itfaiye 1 kilometrede yok 500 metre ileride. Yarım saat sonra ulaştı. Şu andaki karşıda gördüğümüz bu şehitler ateşin içerisinde imdat sesleriyle o çocukların bağırmalarıyla arka cepheden 5-6 tanesini ben kendim kucağıma aldım, onları kurtardım. Fakat binanın içerisine girmek için itfaiye geldikten sonra da maalesef ne maske vardı, ne merdiven, ne de doğru dürüst ateşi söndürebilmek için bir hortum vardı. Ufacık, kısacık bir hortum. O yaralıları birkaç tanesini kucağıma alarak onları duvarın üzerinden onlara verdim.